دنگ دل من چیجی دورته چل نزکته ناگه دلته دنگ دل من جرک وره جرک وره جرک وره میوان من به او دل کو جبوته دشوته ببینه دشوته ببینه جرک بیجه جرک بیجه بیجی حس کر جرک بیجه هیویم نما دل چرمسی جبم بسه جرک بیجه جبم بسه جرک بیجه نباورم نهبدار دل شکستی تنگزار به وی حالی سال در باز بو نه پرسکم نه بندوار نباورم نهبدار دل شکستی تنگزار به وی حالی سال در باز بو نه پرسکم نه بندوار جرک وره جرک وره جرک وره میوان من به هیویم نما دل چرمسی جبم بسه جرک بیجه جبم بشه جرک بیجه جرک بیجه جرک بیجه بیجی حس کر جرک بیجه هیویم نما دل چرمسی جبم بسه جرک بیجه بیجی حس کر جرک بیجه بدنگ مصطفى آتاش و بموزیکا انگین دنیس. صباح بخیر، روز باش شوره تماشاوانین هیجا استودیو ترتی کردی داویا هفته تیرو تجی دست بکر و هفته جلبت امن سر مجارین هیجا باقون مجارین گرینگ باقون ای روزی امن سر جنین متشبیس باقون جنین کو پشتی گلک زحمتیان بسر کتنه اونها ای روزی کاریم باش دکن امی بحثا وان جنین سر کفتی بکن هلبتون جیت کاریم پیام خو سلاو خو هیوی خدا خواز خو آنگو تشتکی اون بخوازم بکی چیرو کاوه جیا میوان منی بر بالکشتر وجمره بن ویسن و بشینن تلفن هم بن اکران ده همجی 0506 657 53 62 به نمره اون دکارنج میره پیام خو و هیوی خو بشینن امجلی و دره سرانسری ساعتا صحبت خو بردوام بکن ام بنیرن کا او جنین سر کفتی دی کی جان زحمت یاره در باسبونه امی به داویا هفته ایرول سروی مسئله بسکن کرم بکن ام دست بی بکن از جارک دی موزیک جنیم بدم ناساندن مصطفى آتاش تبخیراتی سرسراتی سرسرا سرچاوی من باشم سپاس کنج با موزیکاتی خوش دنگتی خوش و انگین دنیس تجیب خیراتی
سپاس خوش دکم بله از این حاجی برای خود بدم وان هر سه جنه جهو دلالتر و جهو هجاتر هم بیزیم و همه جارک دی بخیر هاتن از اتیکه باش دست پی بکم اتیکه باش مردینه او جی متشبسه که و هر و هر نهاجی هنده کارم دکار نساجی بجنه و سا هنده کار هستایه تو بخیر آتی سر چاواتی خير أخذ التبق تشترازي ما چاوایی تو باشی باشي الحمد لله جی مردینه حیاورت سر چاواتی شعبت النيش ای باشه سپاس دکم امین ها صحبت آخو چیرو که و امی بردوام بکن از بخیر هاتنه که بدم گلهان باریانک او جیج باطمان لیسه متشبیسه مه او تیجی بخیر هاتی هر وها ام کارم بجن سروکا کوملیا جنین دست بیک انگو جنین متشبیسه بخیر هاتی سر چاواتی خوشی دبن ای باشه از سپاس دکم و از بری خو بدم شکران یلماز او جیج دیاربکر اج آمد رنگین هاتیه او جی متشبیسه که هجای هر وها سروکا کوملیا کارسازین سوریه او همه میرن هم دکارم بیجن ظلامن یا جن او جبو یه سروک نوسا تبخیر هاتی سر چاوات هاتی هم چی سپاس دکن بله او قازین گانه هفدو اون همه چی سرکفتینه لی دستور عوضی به عتیکه خانم دست بکم هم چی رو که هم ببین کام بنیرن و چاوا دست بوی ایشی کریه و چاوا سرکتنا عتیکه خانم آنها هم بیجن لگور کتج مرجی گوت گلک زحمت یارجی در باس بویت چیه گلک قرصانجی و نهاجی وی کاری هنی خواندکاران دکن و خواندکاری تهنه از بیشم ام چیروکا تهناس بکن ام تناس بکن کام بنیرن تکی از عتیکه باش از مردینه ما از استایرتی جیمه زاروکك ما هي و وري شغام هني وري دس بي شاكر مثلا مش قرصه دس بيكر يعني از چما قلب قرصه جي بي في ساسي از استایرتی جیمه باغلی حلقه تیمه يعني تقولك بلقي بيش استاندن وبوي شكلي تبوين هاوس تورتي مثلا حلق قرصو el sanatları dvejeci wan kursiye var ya çüme. Evli ki amca iş kurye da ketni halı kursu dümeha. Ondan sonra amçun disemci iş kurye hani beri iş kur var şogli hani ne peraki per bu ama hani jibana ki öğrenci iş var petiştab kara ki jibo qarb malzeme yoxu malzeme xobistine jibo var am evli jwiha wiketni iska şeş maha ma var kurstit ve çağay ma taqı tasarım wan çedikirin hani ev قوليه دستا استا خملو خشرا خملو خشكاي بله او دويرا ديس ام ديسكتن ابي ديس شش ما ديس ام جي شكوريكتني وباشا ve zaten hocam ام ديس çumbavi yani iş mergot hani mesela tişki var ya وجي كارن تدي بمن وقت ما خوجه tabii ki مجد قومي çağrı hani ام تشكي ام مثلا متقول متقواز بهم خوجه زي تشبش öğrenci hobuk hani متقول پر زحمته يعني كتنا في الشام لين يريك تشكي زحمتي تني سن هذا ما زينك وهيسانه انا كمثلا ما نرى خوش يعني تشكي سقنتي تني يالنز مثلا هاني ام تخوازن مثلا هاني ام دها ايش بكيفن شبنا وري حبكي تشتي ما قصت لهم بيانكا دستي خو قشتي تكن مثلا ام محلها راسي قرصه اورنجي ما مثلا دوز حبن يعني ام بدوز حبه قرصي بدك يعني تيردك دوازده حب يعني حيانها دوازده بون يصال شكاك درخستن يعني قوي جا قرقون بيست حب öğrenci قيد بكن اما تبي قشتين قشناين اي والله جيني مالي بيجي تدي كاروباري وزحمه مثلا اصلا وجد خوازن ورن خوازن بعلمن yalnız وقت بيجي فرصتان شنابه ويعني خوازن قال كيجي خوازن yalnız جبونا برزاروكي وان هنا زاروك اخوارنا هناك دبن مكتبي هناك دبن زلاميوان مثلا سقنتي هناك ناشغل مثلا المال بين işte emci iroji baveli verin emi berin ku peşiya jina ve be em bazın yani tamam mal kari mali geleki zahmete biyamin kari heri girin şi kari mali le jine met karin divan varidi tecib ser bikevin emi bahsavi jibkin desturata ez beri xabedma Gülhan hanım em hinek şiwe nasib bikin disemi berdavam bikin Gülhan hanım jarka di bxirati em teji nasib bikin u kambinerin teji çıkari diket çava dest bekiriye navim Gülhan paş navim Baharyanqı eseroka komalayan jinin despekim fazla sala ez nav xabata jinan deme meji ser komalede kursan ajvantiye kursan ya tekstili kursa ya por çekirine daye piştengeci ez
ev 2 sala jî seroka kooperativa ya destan jina bi Tirkiye navê kooperativa me jî Batman Tarım da Kadıneli Kooperatifiye em ji bo jina van xebata dikin ji bo jin pêş bikevin ji bo jin pêş bikevin hewqas باشه اوید امین ها بردام کنم بارم پیچه کلجان وگرتون هیجان امی بردام diyor. راست نه از بارم نگرم از دستانه جخواهش کلجان پیچه کسابو امینک بشکران خانم را باخمن حتی ولو نبینا خوب پیچه بردن شکران خانم چیز دیار بگری هاتیه او جی متبشه بیسامه هیجای مگود او بخواه سروک کمالیه کارساز سوریه و کارساز همه زلامن نمیسام ای باشه امتجی ناز بکن Şükran Yılmaz, ameliyatımı Cavat Ati. serçevelenişe 8 saloni ve mevai kadiye uzan mesela olay ki savaş ki Suriye'de derket bu vakta servi olayı servi olayı dışında şu hem dükkan ameli Suriye'de bu tekstilci emlü esnaf bu ez esnaf hem tef topun ve hem dernek vekin bura yani sorun eme mesela Çavaş devlete kurabejin. Tamam hükümetime pir yardım ededik ama hani tek emni karnlarını deri yakın. Yani hem topun hem topun hem bevre mesela hareket bakın. 8 saloni ve mekadiya seçimam kadiya Xude Civan Jirazi ve hatta ana yani heval tikrin yaren tikrin jimra 8 habzlaman esnaf Suriye'ne السنة بريكم نابواندا 8 hafta dükes zılamın ajintüy evci teseruk avayı. Xude Civan razı ve layık ملايقتن يعني او نكرن يعني افجبو مجنات اشتكى باشا سركفتنك هيجايه يا بيريك بوخازه يعني يتركب بالدل بوخازه كان مثلا مال اخوش مزكه قد اخوش مزكه تجاره اخوش بك سياسه اخوش بك يتركي بيريك بالدل بالطاقه بوخازه يعني دست بگیره مثلا موسا بجن دما تو کتی نوان ایشاده ایدی تا گوت از ببم سروک یا جی دست بوان ایشاده من اگو از ببم سروک ابي عولي بيجم يعني اما السبب مثلا ما اقول بابرا بكن خود جوان راضي به او yani rel berteve bu ez bejim tiketi navi kari mal batata bejim piştgiriya mal batata destekat an kesine got dedi laliye heremi mexabin bejin ya tijini zede ne keven altıştadı yani tiştenusa astengli peşiyat eder ne ketin Çava mesela şöyle haberden vakti mesela aile van falan çevre van evi ki mesela necime bun siyasi fikirler mesela ya da navada merkitine duyuşunu kederin yani ser o bir mesela vakti yani haberden yani gotine ki çıkas gotin bir derket bu vakti hatta car ki toplantı ki bu lüyüm di esnaf ki mikrofon girtesi xo ya go kızamın go tişki cevap versim go mesela gedivi esnaf mebun ويا المال ميزات كم قوم مثلا بيرك مثلا اسناف ميك ايك ne amene yani. Komiserim diyor ki ya oğlum yani katma navada merki camirki agit gitine de duvijini kederin diye. Vakta pire haberden fakat yani yavaş yavaş menas kırın seç hizmet ama evime değilse evcid bemeratin yani. Yani pişti kuta işe xo başkır dedit kurmancı de be işkeri mala xo be mahbub edili xalke be gotine ka wisa brasij dama ama işe xo başkır jin mer fark naki illa millet dibine kuvayet kar xo baştı ki yani Ahmet Çavaya mesela az nav esnaf ve devlete de az köpreki bu. ما مرحبات كرن يعني يعني بتاج اسناف تي دست بكر نفسه وقت بيجن وقت كي خانم وانا وقت قرصات وشي قرصات بونا دست بكرم بيجن أنا نشوف وقتها كورسا زلامي هم ناف سوريا شو هم tekstilci bun esnaf bun beri yüzlükü beri bir derneğe şu fabrika me tekstil evli İstanbul'e ama evci haber verdim paşa yani atın Diyarbakır van olay çe bu sadam bir derneğe kurmuştur az anacı mesela aile destek merkeziyle Kabe gündeme helena Diyarbakır'da elüdacı yardımcı koordinatörüm lüji lisede hafta pire kemane lü أتشابه يعني جبود صادو حفتة يك بيركي وندي سلورجي كاريوان دمشينين يعني مسابيجن تن مثلا أستورتيجينا لو مثلا بيركي وين بان نقشة شدكن كشة شدكن دريات وليسلو هنا مثلا جي قافر لو هنا بيركي كنتن لو شو كارد عالم بله كازي دي أزبارم كلجانا تشوف جرحان خانم نفسه إدي أو جرم جيتشو بيجن از خوازم وی بپرسم يعني تشاوا دست به ویشی کرد تشاوا ریل برته و بوده گفت 15 ساله بریان ها 15 سال آدم آتت چه براستش با پیره که پر زحمت نفسه پر زحمت يعني دناب جواکی ده هج بیکار بمجی
هجا نزوج بومجي خلقي برساب من ذكر هم سلالا يا بافي خدا يا هم ياديا خدا إلك من دانا خوندن شبيركا قافي خلقي برسي من ذكر از شون والي من آليكاريان ذكر من إشان بيكتاني إيش جنان daha doğrusu وسا الوالدك هوالك ما هبو جمرة قد تجوان خباتات كي وتو gönüllü çetki komalek avake komalek avake ser komale devan خبات خبكه براستی aklımda ji projeyan hebun bireysel wan proje min nikar bu avapkim me komale xo avakir roja sala 2008 de جهنگم از نو خبرت پیرکا دمه işte gavadijim got me kursan da pireka me proje nefsan tu darbaskir tabi van projeyan hangi Kalkınma Bakanlığı bu SODES'e bu İçişleri Bakanlığı bu me projeyan juan nefsan tu darbaskir van projeyanda me kursan da pireka sürekli rehberi pireka bun mevsa devam kir ev du salaji sala 2021'de me haziranede me kooperatifan avakir esar xeribem me kooperatif deji ser çandini xabatkin beter liser aliye jotkari u çandini und seknin evet aynen öyle Gaveme kooperatife hoca avakir camereki niziki kada 5 dönüme cidame boy sezonaki me 400 kilo mesela sir dani 25 kilo me salep dani deneme amaçlı tabii piştiğinge مجوزیر تارمه جبوی خبات خوین چندنی جی خواست جی که سزده دönüm جی دانمه ام وگا لوی سزده جی سزده دönüm سروی سزده dönümü دو hap سراه بون سرای ما نایلون یجتنه بون دمری کم بون ما همه وان اکر چکر ما yani ve kutavli komaliya خو و اوجي هم komali hem kooperatif hem bevre خبات etkin yani her berçavim yeke yani özü xabatam pirekane özü xabatam pirekaya em bevre paralel etkin xabat etkin pişti ku vici danme me kelema dani me khiyar dani me biberi sota dani me tef çandın tabi saat çandın jine rahate يعني والله جد خارجي زحمة الناس ما خبرتها اوكي كيرتف ما اردا خو باقش كير ما بتراكتوري اخي جوت كير tabii ما اخي جوت كير ما ilaç كير ما gübre كير يعني çi bejim hamim ما pireka hamim deste pireka garştede hamim deste pireka çebun evet tabii me danışmanya evkaji Alikari yazılamacı cana lazım bu. Elbette ve şevra hoşem bu an bakın neyse. Evet. Bajaro ki Gresira ve xabatitkin. Lüdere eko jotkarın arimekirin yani. Mala avam bejin inşallah la batmane jibruşunda ev işte Kurdistinin batmani deste ve gayede deste jina gayede mtkarım bejin. Aynı sayı. باشه از hadise beri havdım Atike Hanım beyte bahsa iş kureki yani ezve bepersim giringiya iş kure ango koskebe mesela her duji kurse juda juda dedin. Jibo jina peş bikevin belgeya bestenin bikarbin işa bikin lugorte çıkası tesira ve etkiya ve servan kursa heye. Yani mesela hani zaten yeki kursiyer hek düzenliyor kursak var. Bir de belge xo rahli karış xor evji ve usta öğreteceğim. Tabii ki hemen habki veya mesela gerek دبيجن حفصلوا 5 ساعات 750 ساعة حسيتوا 5 ساعات شيء بما اوش كهرباء شوري بقى هاني هستورت tabii ki hep ki zahmetli tabii dosya salam bevraj mecbur ya bağırım bir sıraya ne sadece bir sıra var li halqayt mesela wan belge xatu dba tudara mesela başvuruduk ja batdık hayaja tudxa duhab sınav tabii ki
işlemeli, yek yazılı tutkevi. Yek mesela hangi türlü vurtuşki çedik. Kan vak van iştahına sevak berhemen. Bu yek yazılı olarak tutkevi. Önce evli ustalık, sonra usta öğreticilik. Ondan sonra oryantasyon he bayağı zahmetli. Bir de zaten az ilkokul mezunu bu. Hani mene xwandı bu. Ortaokul mı derf xwand. Lise mi derf xwand. Maşallah. و في 3 سال zaten از bu usta öğretici. Ev 3 سال جاز bağlı halk eğitimi محل arası kursu verdim. Yani ez kurum ne şogli meyni. Hani ci bağlı halk eğitimi ez ne şogli meted. Yani ailede buxod vekil. Eri ez buxod verdim. Hani ev ji habki jmer zahmette çünkü ci xo am ayar dikin, kiriye xo am dedin, elektriki xo abi xo am giştin. Hem masraf hamel aliye. Masraf aydeme. İja mesela gora avet iştam kişi mücadele dikin ji cana öğrenci mecnayın. Mesela gelek ciya hani jibona öğrenci şkur herim be'alemen bile belli peraki dedin. Ama emem tu pera jwan nastinin. Em nadınci nastinin. Yani em nadınci ama işte mesela destemete em van yardımcı dibin. Mesela ürünü xo çekil ceme. Siparişe medartin mesela ser bixwaze. Ser Instagram'e ji dixwazin. Garın şkur bifroşun. Evet zaten o şkur zaten amaca öğrenci için aslında o dixwazin hani hep ki pere jwan ba hatta hani tişki çekrana. Mesela tiştek ji qazan bakrana daha ve keyif hoş vana ji bu daha motive bu bana. Motive vana. Benim. Yani o bir de tişteme genelde atık. Tişte bermayı sıfır atık mesela sıfır atık şey hemen mesela tişmiş deme yuana genelde atık acı kumaşı atık deminin mesela boncuğu atık deminin veyahut da mesela diyelim ta kullanmışkır hındık akma o avcı atık. Yani em genelde cüveyadi kullanmıştık yani tişte sistemete şu anda bakalım. İnşallah baştır bebe. İnşallah. Yani mesela dema bahs kır ya çıkas minaka ka örnek ka başa ya tedbije min zanıngi üniversiteci naxwandiye mijder ve ortaokul xwandiye lise xwandiye ve irot karı xwat ki işi xwat ki her çıkas henek priskireka binji sıkıntıya binji tebxwa deste xwat işi xwat ki yani mesela evjibo jine kulma temaşet kin ekut be olam üniversite naxwandiye mazi çıbıkım çıkas örnek ka başa tkariş bu ançı beji. Zaten hani sürekli şu vardı bejim hani ezbe mesela hani tüşkideri despe bike başa yani o desbere düşüm zaten hani ki okumat kırın genelde gelek haba. Muhabil ahliye me usay. Yani mesela dukot sürekli kursa katip çıbe. Tabii beçi. Yani meclis zanı bu gerçekten zev usta öğretici mi? Hani hoca ne gota mutlu yani ze çabuk usta öğretici. Demek o heves bitere hebu. İşte bir de tişki tüce hasbı kaçıyor. Mesela emin alanam genelde iğne oyasıya. Yani mesela ona kış iğne oyasıya şeydikim ve aje hastikim hani. Emin nişan bedin tüce hasbıka tişki tüce hasbıka tebika. Yani mesela yeri gelince hani mere ayla hoca ihmal menedkir. ومدشو سيك جمعت كنت توك سبورجي أما ورطر ويتر أسبرا أكتيف بون قال أجلس دوام دكم يعني أستخوازم مثلا قشتك هاني ورش قرب بعلمن وأوجب بنتدي هستارت çünkü İrem hana sebep belki mtuna من شاهين ما محيط صلا هستارت والله راست خبراتي بلا هنا كورن ادي في كاريج دسمه بقري اوجي خبراتي والله ازين هاوان دستكاريه ده جميع نشان بدن اسنك بروح بدم شكرا خانم دور عاجز بوز باور شكرا hanım. Tecrübe bepirsin. Yani oxtayan bejin girişimcilik ango müteşebbisi çıkası girin göç boşuna. Yani jinek demal serpiyo xo bidema dest bivan karabı ki çava bila dest bip. Ya mesela ana xoda kemaniye hükümetime serokemene de amin inşallah. Mesela sebep pireka pır teşviki hoş dedin. Pır pereki mezen dedin. Mesela vakta çen sal beri bu 2015 işte 7 sal beri bu. Böyle girişimcilik ez vakta başlamışkır. Çünkü koskebe belge akır pazdaki pazdero. Tizeri kursa xudu bini belge xudu gire. Ondan sonra tiçi iş bu haset. Squazi fabrika veket, squazi bakkal ki küçük veket. Un merudere beri eşya kuartış çok begemdik. Mesela mgo ki Elvral Diyarbakır'ı tekstil fabrikası vekim. Dijital baskı makineleri ezbinim. Vakta düzülamıyorum. En bevraçun İstanbul'u. Me makine xu begem kır. Me fatura ve ayar kır. 7 sal bir 7 sal univberi bu yani. Ana tamnayı bilemem. Vakta peri vaktayın devlet 405 milyar vakta ev kır. Teşvikte. Hecü çak yani. Tabii. Yani Reki başel goruyu yani. Devlet belki yeter ki bira pirek bir şoğlun. Yeter ki bira pirek bir xabetel. Mal erunekin yani. Tamam.
وقت تشفيق يكتب ده مماكن أخواني مثلا وقت دوزده hep işçiliğinde mi şغل خبرتكر yani. Servide mesela devlet ali pirekat ki. Tamam mesela zilam aracı ana teşvike mesela veriyor mesela şu valilik elvi vali yardımcısına haberde. Zilam aracı ana teşvik derketiye fakat apireka daha pre ve daha kolay. Hesantre. Apireka mesela devlet beri pireka daha betke yani. Mesela ser ana gotuna atki hanıma bejim. Mesela ame bağlı kaymakamlığa bağlı halk eğitime mesela bir kursame. Her tiş devlette de. Malzeme tev devlette de her tiş devlet joana tine. Usta öğreticiye meci mesela ana dozda hep usta öğreticiye mehne. Goya da sad hafta ter pirekli cemmene. Ten mesela hem şu kat işte çedkin. Halbuki aydi vane şu kat ben mali. Halbuki kurum era çedkin. Bak hem sergi falan mesela bedkin diye. Yani dikarım bejin hem jukore hem jukurum ile sazı yere iki çedkin. Mesela hem de hep kavli çedkin bejim. Mesela yacı da hep van tepsiye mesela su çedkin. Halbuki şu mala kura çedkin ben. Masraf etti. Halk eğitim yani kaymakamlık devlet emedi de. Halbuki kurum era çedkin. Hem lüye haber talimen. Hem de mesela sağ ki belge aktar bu kadar inse, belge aktar bu kadar kursak bu kadar inse, sağ ki şundan cemmeci ya mesela aile destek merkezi cikici, lüye usta öğretici ben maaş akıcı dıgırın yani. Ya mesela bu kazınsa şu kadar dervacı kanın atölye ekibekkin. Yani aile işte kuçekrin dikarım bifroşun. Tabii kanım bifroşun ki ana mesela el sanatları kursu yemeğine mesela lüye hocayeme öğrenciyeme ban şala çedkin. Tel kırmayı. Tedivan bu kadavi ne seri ko eldiven mesela şevahanne falan çedkin. Lüye mesela hem eval hem mesela evdürün şu kadar Suriye'de esnaf emera. Lüye şu kadar froşun yani hem cipirci hoş kazanmıştık lüye. Valla rasta hoşik injine mesela bizim destevan sahibi. Müzik eki gühdari bugün paşen berdevam bugün sohbet afa Mustafa Taş u Engin Deniz Bilajmerel müzik eki. Bila amadehiye xo bugün ve navberede. تشتي وجهي قالك باشن بشتي موزيك زمان نشان بدم بدا استوراوه بدي بلاو آماده بكن هلبت اجي وين عبرده نمره مجاره كدي ببير بخم 0506 657 5362 بوين نمره هيفي داخوازي وما قلت ان قلت تشتكي بخوازم بيجن ام دكارن بدري بليف بكن دكارنج مره بشيرين دكرم كن ام موزيك كخوش كهداري Çuçek çuye bendarera Slavek şande jeyarera Çuçek çuye bendarera Slavek şande jeyarera Hekinam deram da fesati big Vaşi van re yare mene Yare yare gerbiye yare Korbiye yare bebext yare 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 gerbiye yare korbiye yare bebext yare
میهار اشکی دنگه زنگه مخلاص که جدی یرده میهار اشکی دنگه زنگه مبخاشته اکنام درم دا فسا تیکه جیجی گرام خوینا رشته یاره یاره گربیه یاره قربیه یاره ببخت یاره 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 گربیه یاره قربیه یاره ببخت یاره ساعات خوش دنگی تهل دنیا بیت اگات کار بیاره ام بیجن لی بلا یار همه بگیجنه هفدو بلا کس کار نبی انشالله ام بیجن بلا حد کرین همه بگینه هفدو انشالله مرزی به گلهان خانم را بردوام کم لگور و گوت گلک کوپراتیف مهنه گلک جنارم دخابتن لگور و پرسکری که سورن هری مزنی جنه متشابیس چه درد که پیشی آور Valla sorun toplumda dibejin jin بلادجی قدرونن مخابن گوت رکوسته هیه بالا قرونه زارو که خبرینه زارو کابینه خوار نیچه که اسلامی پر بس ما گوت بنا سا کلمزا ما وگام نل وداره بود جدی مجادله کر من گو هر کناوه ما کمالیان جنن دست بکه madem متشابهsin peşi em örnek ben mesela sala hazaru dahande min ci xwaringa haki vekir el batmani xwarnam mali me kutul kaçet kir ururovya çet kir şemşemot kaçet kir haç hoş tevji zaf hoş bud پشتی کو سا ریا پیره کم وکر آلیکاریا آنکر آنچ بردوام کر وان kurse ku vega ve bahsan iş kuru ya halkayt merkezi kir me van kursan da pireke kuş kurse men derketin hamikaji sertifikayı xwe standın u piştinge meslek merkezi kayda xwe kirin kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi standın. Hineka şuarıcı vekirin, kargaha vekirin. Me girişimcilik, eğitime girişimcilik ecdaya, niziki sesetçila. Yani belki de hep falan kargaha vekirin ama evci despeke yani. Yani Sedadu Habbeji elbette evci tişteke başı. Tabii evci dibin rol model yani pirek jin dibejin ev çekir eşit karım. Elbette. Karkir eşit karım karkir. Emsa ali karyavantikin yani nav kurumada ve nav jinanda köprü vazifesi dibinin. ونوان تكليا راستك يعني أزبارم برسكري كهري مزن صورنا هري مزن أو جواك نوسا شام ملت بي أو مثلا بوكات نظام كتشات نظام مشتخانة ما تشاود شيء ناف بي ملت تشاو قرصا ودك بچكي كي درباس كر sanki بچكي درباس يعني تقول bazı sal bir yana ham mesela ve hayami siyasenet got kaçma bu kamedi çem beş خسيام رحمت كريه rahmet ez zaroktiya xwe vejî ez sabçkekî rahat bavê me mezin kir bavê min 3 sal bi bavê xwe kiriye bavê vefat kiriye her car digot ki ez anim pirêkeka ku mêrê rehmet kiribe çiqa zor e hayataya çiqa meşaqqatli ji dayika xwe dîtiye pîrkam jî terzî bû او جيجي ناكي سركفتي بيه نخوش مالباتي ايوه هي مالا خودش رونن işte hem bostan bul, bahçe bu, terzitiye tikir
yani dgaşt her deri. نخوات البيركا خواتيم تكرم جهاتي بنات بجن البركة خواتي مودرن حالوي مودرن حالی مدرن مزارتیا خوشی ساده باز کر باوی من مصاب چی راحت مزن کر گفت شیره چی مره بلاقی زمینی بخوینن باوی میشه زاف مجادله دا هم سلاله دیام هم سلاله خود باسقی دانه گفتن بس سواء الكوكلي خلاص كير نشينا ortaoklu. Ve bu hani ve beçe. Çoğum ortaoklu gavi ezherim liseye götür. Ortaoklu خلاص كير تجمع شيء liseye. من زاننگاه Anadolu beş iktisadi kadar jder ve muhant. Servan baskıyama. من kazan şekil eğitim fakültesi min neşandın yani götüm bese. بابي مش حقه باسقي اوكر اداره كير تشاب كير بنو اوجي حياور اداره كري انا يقول بزوجينا تشي دخوي بخوي نجي خوي هرش خلكير مقابل العاليه ما وصاد بيجي كاقلقي تشي بخوينا فلان مفان تفدر باسكير طبي ما الباطماني ريا بيركا فكر اما قاوي مريم فكر وان رياده هسترينا تف ما كر بيما بخونجي جهات ما مجادله جدا والبرخدا ما بايل برخدا فيجا او زوريت ضعف اكتنا تنا بشيا جناب هناك دي بويا امكان زياده بنا شكرا انا بجي قلت devlet edi teşvikat de kadın girişimci gavi jinin pireken girişimci evkan zaftıra destekan zaftır dedin zılamara %70 bedin şpirekara %90 destekledin imkan cizede buna yeter ki bila jin üstelik apirek geri ödeme var jetene ya hibe yani hibe daha mezine aynen hibeyi daha ziyade reji mazın reji yeter ki jin bila ki kabat bükün geliştirmiş bükün henek bukhazın van evka zincira bçkeki bişkinin riyan vekiri be ezanım İnşallah hem bejin jibo hamjin ezbarım bejin ya ortak payda a jine kusa biserketne hamj dibejin mejder ve xwendiye işte malbat de yani em bejin navcı vakede mala ame ve mala khali ve hena ka gotiye na u neçune mexabin yani bir şekilde ki preskrek derketi hamiyaji hawl dayej der ve xwendine maşallah iroji işoxa dikin yani atike xanımcı gomij der ve xwendiye şükran xanımcı der ve xwendiye ana az üniversite duxin و هيجي تدخوينه يعني بني عمري خواندنه تونه دبيجن دمك راسته والله افتشتك پر باشه ان شاء الله حمجينه مجواره ببيمينال اتكي خانم تبع سوان مثلا تشتين خوشكر هناك معبد الناسان كاون تشيدكن تشج مر ايرانيه لوان بنيرن ولما فان تشتاش وراني ليبنيرن يعني تبعسا إنه يسكر والفرجي پر خيات كي لفرجي خيات كي مثلا سالچنم دستا تشيدكن وسا سال için de sergi çedi bin normal daha hani sale jarki pişti kurse magıştı kadın pevter sergi çedi bu halka eğitimci matışki duxwaza hani her usta öğretecek tişki illa kitine eje manavi havi sal içine mi veya çekir hani mahsus ev yapare yani em tkarın nişan bedem mahsus sal içine mahsus der hneremin az rajmede az tam nişan bedem hek inşallah znedim mardi ah makharaji kirde kor neyse gamnaki emirast bikin ببورن بنيرن تشخاص يعني ام دبيجن اينا ويس تاني دسمالا جنات بيرامل تشتي نوساجتين تشكرن جبري مخصص نشان بدم وانت كارن دما خصتنا وهات ونقحوه خل سري ببنجني جهاتي ام تكارن وبكر نفسه افجي دستخاتين اتيكا خانمن پردلاجي çekiriye yani başta evnat yaparız bu sergiye çekir. Mecbur sergiye çekir hani derzi merziye met çekir hani bebat çerçeveci zaten çerçeve. Hatta kara kullanmış ki kahve olur. Yani rojeka taybet mesela eş hoş bir bustika deyine seri falan. Bu antiştajı kesi ku bxwazin tiştên destkariye çekin. Dikarin ve naji bu kar binin en bejin min hinek dekor da arda ede kusurene mezinin temaşavanên bila biborin. Ev ji wek durik ve çekiriye çanta. Çanta mesela hani. Ev kija teknike musal nişan bide. Panç nakışı bir derzik çedi be. Nakşe pançe bejin. Bayağı batra cedik. Zahmet anısa. Yani hoş zane belki hesabı. Ya gitti
مثلا شكل تبني راه بين برقولاي yalnız radle derzini kare Yani em bejin tiştek usa devam çekin çend roja devam tıkın çend roja mesela veya yeka hoşuk çeke droja ve çeke yek em bejin heneki zanı bebi şey yek evk min ebarım haftek heyvek anca esqat nizanı jiberwe evji per delale per hoşke vayte Frida kahve çekiriya قهلو هوالا ما يدوقما تشكر بو kapsam işi nişan bit ما تبدا صالي شنو محبكي شغل او شخمران دوقما عيدي بو شخمران جيب evji jineke serkeftiye em vejin nişan bidin Frida kahloji geleki jineke serkeftiye eko çiroka ve zanın şu gelek de jiyan avedeji perskirek derketne lep serketiye ne sam bejin evji nişana jinin serkeftiye evet ne sam يوانش اوجي بالمان دوقما يعني او باغلي او الحلقه يتمت شغل قرتي اما اسمها اللي اسمه لدي سجي كاري وين مثلا بجن هسه انا مثلا sadece اما مثلا امش بخبري جيش خور عيارتك يوصل سيستمكش عيني ذات مقصد ام هنكي دخوازن hani جيماجي مثلا hani devlete ma karşılamış yani jimerci hoş bidin me mesela gora imkana xo digrin ya kurseme tabii ki ne germin am sobaditinin mesela ceylani xovanam dedin mesela dixwazin ceki weri hoş be daha ceki em bejin imkanı ve ziyade Qızıltepe kurum pırın ama hani ne karın kışa iştihne çünkü usta öğretici Qızıltepe pırın şu Qızıltepe'ci yani cev em bejin geleki mezine jinine nefsa yani mezine li em bejin bu usta öğreticiye hindik dedi işte çarpınç hep kurum henel vedira tabii ki her kurum mutlaka illaki tüsehabe sanatları dikiş bölümü ne bileyim dokuma falan kış henin manavi havi hani em dixwazin hinkî tedî jimerjî werê cî daha hoş vebin heta proje kon sala dinê wer qal dikirin ama çê nekirin wê jî inşallah sala bê hani gomel mehala çêkin mesela usta öğretici hevin herkî odakî mêbandin hani ew xwar ürünê xwe çêkin pir baş e wayê te şahmeran jî çêkirî şahmeran jî nîşaneya Mêrdînê nefsa ew jî gelekî ew ji bo sergiyê zaten me çêkir dokuma Avala me çêkir çünkü ew bölümayê dokumayê em jî şahmeran nakış bölümü Varı birleştirmiştir yani veya fikrek bu. Valla dedi em için Mêrdînê heykeli ve jiheye geleki delal çebiye deste hemiyan sağ. Mêrdîn ser camiye çizim adıkır. Ama bir nakşa çekir ya hepki daha farklı nakşe veya iş çedibin. Yani tekniken cüdat ede. Hemen gelek teknikene. Cedben sarma iş çedikin henek çarpı işi henek hani etamin. Çedikin henek ji 5 nakş çedikin camın üstüne de ser camiye çedibe. Yani ser cami boyağı jî çedibe cam boyama beji. O beşikle nakşe jî çedibe gelek delal çebiye destevan sahibi ku çekirine. Ez zihneki jî bahsa berhemen Gülhan Hanım bikin. Ha o ejmere çı aniyem henek jî em Türkiye ev bibine. Ama şey o jî gelek delal xwe dikim biraz. Türkiye dibêjin qirqiyama vêga pîrekê van çêtkin ev jî ya em dikarin nîşan ez yê jî nîşan bidim bila em nebêjin fark nekeviye ê bê Mêrdîniyê torpîl dike kasiyê jî nîşan êwa jî qirqiyama dibêjin newsa yani em bêjin riqaya biheve dikin navê jûr hatiye ne çil parça qumaşê zêde atık atık em biheve wîn jî ev jî sırt çantası dibêjin yer pişta ev jî apiştaye ê ku tiştên otantik hez dikin dikarin van bikarbînin nefsa yani êdî van gencên hemî ji van tişta pir hez dikin em vêga me vê ürünê xistiye katalogê inşallah ez nîşan bidim her Tirkiye ihracata wan bikin em ew keme devam dike hûn ihracat wan dikin dişênin derwelê me hêja dest pêkirî ha wan û dest pêkir ê ser xêrê bê em bêjin projeya we dîsa me ji îno yasê yazma û broşa pir delal bûye çêdikin tabii ew zafin malzeme zafin nerin destan zafin van sandoqa çêdikin zafin ev der jî zaf cême û stûdiya me anca ev qas girtin em bêjin helbet mesela em guran bir bebeka çêdikin rast van salên dawî pir zêde derketine tabii organik yani boy zaroka gelek baş dikarin pê werin paqişkirin werin şiştin pê bilîzin loma zaf hunerinde stan zaf kıymetline yani eyvallah rasta hemi yani dibêjin ya nur ha çava û keda destaye destê hemî jinê mesabê rastî hemî ji hev delaltir û xwêjatirin divê qîmetê wan zanibîne işte du hep alanı me hem hunerin desta
هنا خارنه هنا بريك ما هر ekip ökeki kabataki meşgul dibin. Hene gijin işte gavadi got jboy çandini. Yani un hem ev bçeki cudatır hem çandini heye hem destkari heye. Aynen öyle. Hem sada mamle dinerin her du aliyacı un Hem xarne heye. سه ve demek karam bizim se beşhane iyi xarneci un her aliye kişi cuda juan proje ya am bejin xabatı var bekleyin Aynen kursan betkin. Kursan betkin. Sağ xabat etkin. Ne başa ekame beri xabadına Şükran hanım geleki jihatiye em bejin evej bu kursi be virengi vedikiniz bağırım nefsa Ama en bağlı halk eğitimini, bağlı kaymakamlığı yani. Ne diyse destkari em bejin tiştem be virengi un çetkin yani ji kursi cuda hane em bejin kursi jigayni destkariye. Mesela bana hani Ahmet Deri Atölyesi evime de kurseme de deriye kuaförlük mesela el sanatları ayrı hani dikiş nakış kursu var ayrı hani ama evet yani bağlı kaymakamlığı yani elve pirekatın dıkabettin şu hem de froşun hem de bu malak hem de Dizan kaymakamlığı yani. Ama şimdi tabasa kuaförüye kır hoşki balama jinajı dikşine. Ekuy her kursa kuaförüye anjı hoşki tkarın şoracak ki kuaföre ki veken. Mesela o belge besivaye. Halki kızım bu fizik nozde sali bu mesela disalat kuttam mesela öğrenmiştir yani kuttam koyukır. Ana mesela şu kan Kabe'de kuaför dükkanı bekir. İpir başı. Yani mesela ver pora çetke ver makyaj çetke kanı mesela bu derbaske yani. Şu ayeti bu kişi jhamle pir hazdık ne sen yani tam geliştirmiş kırdı salat mesela ve şu kuaförü daha çok genç menten. Kızımız da heveslikin yani. Tenş mesela porada alimin mesela öğrencine derin mektep mesela evcemdikim. Normalde hatta hücre sali ne bil mesela emni karmı kanunu bigirin yani. Fakat günde mesela Khadija Razbe kaymakam beymeci yani pir duyarlı bir konuda. Bu mesela gencin, bu hatta der var dünün. Diğerinse gobra öğrenil biraz kabra tıştabı alimin. Tabii hino destkariye ki bin başı. Mesela ki nivro ki derin mektep mesela sers beten çedikin hem porok çedikin hem şu katışta alimin. Yani şu an acı bir başı yani. Evci işte peşi ajına verdik yani dibinin kucağı ki xarab nine. Jxor diçin hini tişteki dibin kare ki dibin. Evci keçke mecine ekubelki derfete var. Bir ekmiş kızılam nayendir yani yasağı. Bir rahati yani dikar malbat dili aile rahatı ne? Dili aile var. Mesela verce Ahmet'e mesela Ahmet ana sınıfı cihe, çev ana sınıfı. Evki pirekten mesela tişte çetkin ya gedivanı küçük mesela ne karnı mahalledeyinin. Semerivan hatta ana mesela dikon eve. Bunların bir gedaki mezeke. Merabu mejar ana okulucu vekir nav kursiyada. Gede lüvedatinin tişte o kadının mesela Kur'an kursiye mehne pirekten mesela şu Kur'an da alimin elif bade alimin gede küçükte mesela şu tişte da alimin hani aliye de mesela Kur'an halk eğitimi Xudiş kaymakam hükümet emej devlet emerazi bir desteklediğine. Malava yani jibo zarokan jicek hebi pir başı brasti hinek jin jibo zarokan fakiran karnerin işe kip kendi karnerine kursanımsa yani her şey jibo jina zahmette. Ya mesela normalde beri mesela merdigo mesela nerin işte evnekin ana mercda dengi xunakin pirek yoxra. Edi evci alimine koyam jihad. Alimine çünkü mesela rastıyam haberdinse ana pirek mesela tiştad alimin kanun şu bir froşun. Kanun mesela şu kadar tisal şuna yani bir imkan akı bir teşviki devletle kanun mesela şu kadar ciki veke parayı kucu kazanmıştı ki. Fiyede yavan ciddi ediyem ne abicin illa para meşhuret işte. Sersi bir kes yakalanına göre sabah hakkı fırın hakkı nanki hakkı yani sabah kilo kipringi yani te hesabı izlamayıcı. Rastı. Mesela ana gencemece mesela ki mesela mektep okuyunun mesela var mı evvel bilay kuram haberde işte falan bu yani ana kazım bu kan bir şöyle. Yani adım bra bu kan mal be bu ayır anne. Gobra mesela ez roke be bize birse gobra pire kan bir şöyle. Hatta limale hatta yabar limale biçi bken. Neyse edi ne ha civan بعقل buna heneki neyse mutkarım bizim hişmendi avaz ziyade bu ye. Ama pir zor mesela az vakti azap umsa az Elazığ özel kalem müdürüm la belediyede dişkolum. Evroya az zevcim sersbeme istifakır. Rahmetli Hazire mesela aşiret mi Suriye'ye قام نايل مكمل بالشغل. sersbeme istifakır evare davet amçı bu. والله يتجي تجرك زحمتي وكوكشان نفسها يعني عندما توصل بيش تتزوجي جيت وايد تقول من استفاجي كر وتديس دست بكر تزحمتي مثلا زوجي مساعدة صار زيادة أنا شغلي. ondan sonra zılamın İstanbul fabrika bekri bu. Emçin ve tef pirek bu. Daha zılamlar vanda bu. Her ki şoför eme bu, her ki jlav genç bu yani. Personel eme tef pirek bu.
زلام الویتن بودی مال خصیان فلان اولی تمام گو پیرک چزانه بشغل جوان عشرتی مثلا يعني نعم عشيرة هذا بشكل زحمة يعني اولي بشكي وكرن فقط باشا مذكرن اساس مقوي قبات كر بتشعبي خكرت قبر دنجي كاس نايمن اس كاسنا بينم برا كيتشد ببرا ببا يعني افجي اراده که زخم دخوازي يعني براستی هر کس نکاری وسوگوی خو بگری نکاری جوان گوت ناره بيجي یا غم ناکه افجي تشتكي يعني يا زحمته برو كي درو بيجن سيرو بيجن هفتكي بيجن باشقا سونيا مرنتن هيكي راست تبكي که ناف جوا كده افنيرين هي زلامي مش بمرايه مثلا personel مش مثلا تفبيرك بون يعني اولي برسقنتي ما دار راس كرغو مثلا رحمتي خصيام جي جنت به داومني تقول تقول بيرك زانه بالشغله يعني مثلا اختياري ما بري تقول بلكي بيرك بالشغله سبا نان بالشغله هل بيجي بكان برتشيه مثلا ايوان برتشيه واجنا ذا شغل عندنا يعني هل بيكي نسبه لقمه كينانه Pirek hem daha serkutu sekirin, daha güvenli avantajı باورین ادی باوری آوا بوانتی Yani en önemlisi bırak kes irone beje. Ezevcime, zilamime, lokme kidanime, sibetçi bermedaya emni zanın. راست خود چتینه پیشیامه یک نزن Kode çitine peşem emni zanın da koşuya bir aya, kodene ki iflase bir aya, maddi sıkıntıya bir aya. Hadi mere merumur. راست Yani doğru yavandan ne bejim yani hadi zilame meru rahmet kır. Bir pirek geçi bike. Evet. Ya her dest yok veke nav ailede. Vela rokiya duru bidin. Başka kesnade. Bidin jişkum minnetiye. راست من تحری مزنجی او باور دکه Baktı merak ettiğine ya. Dedi şu ya yektin çun. تبي كيرو تماشاوانه می مرحمه بغيده Ya bravo gaydi yani. كاوس امواج نغيدين انا Yani بتشك دلي واجي خوش بك yani edbim ya mesela ser sabah lokma ki nanına vakti hem de ben hem şoğlan والله diye. راست خبراته Ama mesela hem gedi yetiştirmiştik an kıyze mecburen mesela örnek bibine yani her tişt lokma ki nan ya mesela zevcim tamam her hayat kadiyanına yani. Hayat çeye bermem nizanen. شنو دست بيت كي جاليه كي بنا جيانا كنو حياتك كنو دست بيت كي Tabii. دبت الجورويش خورا ام بيج ساز بكي افا بكي حياتا خونه Ya mesela bir şeye edbim şey sıba çeye bermem nizanen. راستا والله كاف سازش مصطفى ببرسم امي قوتنا يرو سرنا في زلاما بدنت مصطفى تسر في مجارتي تشد بيجي وصاي عنا Bu baktı meratına ya. Yani hayatta xebati xuşkêmeyê hêja pir baş e ez gavdîn da godarî dikim me xuşkê jî em heşt xuşk biranin ez çûkê giya me xuşkê min jî apê min zamanında işte toplumê got bira nexwînin ji mektebê derketin wana jî gî derva da zenîngeh xwandin îlkokul ortaokul gî xelas kirin ez vir da pir silav jî dibêjim pir hez dikim xuşkê xwe maşallah gî wekî diya min in ez dest wan da mezin bûm yani ku ez dûnime fenanê xuşkê me wana jî jiyaneke werga pir zehmet pir zorî kişandin ama dawiya wê da نها اوجي كاري خو دكن يعني نفس باش yekî sal bû mamoste KPSS de jî atanmış ايش درب خوند اما بو ما مست üçe de terikandî û zarî xwe hebûn tev e zarî xwe diçûn dixwandin tev ders dikin اوجي چیروکه که خوش يعني دمام لي دينرم براستي جيني ما تقص جهاتينا لي جبر شرط حياتي بلكي قال لك استنجد imkan te jinê men her tiştî yani ام جن tiştekî ders wan ne kin fêda min jîhatin يعني تشتكي بير باشا اجبو تشيروكا كنت جيج مرة قلت مالا تابا ايوه ده مسترانا كي جيج مرة بيجا بيجن ام قلتني هنا كي جبدنا Babli soken vi bajari Eşin xemgeniye men nezike min dike disa Babli soken vi bajari
هشن خمگینی من نزک من دکه دیسا دل چمن کلایه دل چمن کلایه غم تری غم روین تری غم تری غم روین تری جار جارنا بابلی سو جار جارنا چاوته جار جارنا بابلی سوک من دکشن جار جارنا چاوته جار جارنا بابلی سوک جار جارنا چاوته جار جارنا بابلی سوک من دکشن جار جارنا چاوته غم تری غم روین تری غم تری غم روین تری سوی زو میوان دل من خمگینی سوی زو میوان دل من خمگینی لقا لقا وی دلی ده هی سر مست بونه لقا لقا به دلی ده هی سر مست بونه جار جارنا بابلی سوک جار جارنا چاوته جار جارنا بابلی سوک من دکشن جار جارنا چاوته جار جارنا بابلی سوک جار جارنا چاوته جار جارنا بابلی سوک من دکشن جار جارنا چاوته غم تری غم روین تری غم تری غم روین تری دنیوی ساعت خوش سترانه که گلگی خوش و میجی حز بکر مالات آواز بیجم از این اکی پیامی و بخوینیم گلگ پیام جمره هاتنه جبوجنه می جهاتی جرحای ممتون جمره شیاندیه که از باشم گوتیت چوایی از باشم گلگ سپاس که مالات آوا هیوی دارم تجی باش بوده هری داوی لینگت ته گوتو بو باشش کسته بو لینگی تماشاوانی ما گلگ سلاف جبو میوانه میشاندنه دبیجه جنین جهاتی هر تم جوا کامره باشن ایشالله جوا کامه پیشتر بکوی هلبت جنما چه قاسی پیش بکوین باورد کم جواکش یا قاسی پیش بکوی ایشالله باشتر ببی ج آلمانیا اجمره سلاوات محمد شاندنه سرچاوا محمد سلاو خواهی جوره دشینم دیسه جوانه پیام جمره هاتنه دبیجه روزا بخیر جرجیشی هم دشینن جنه کوانت شتا چه دکن بری مقیمت آوان نزانی بو نهام بهتر زانن گوتیه اولا راستا برید گوتن کام وانت شتاش کو چه دکن نوسا نهاجی ادی دبینیم کام بر هم چه دکن اوجی تشتک پر باشه ساعت و حمیان خوش اکا باتمانی کدرینه ایرو مردینی کدرینه دیاربکری کدرینه زو صابجم نوسا کاپشتگریه و اکو جنه کلمت تماشه دکن چیرو که خوند کارمش مره بنویسن بنیر چاوا مصطفی آتاش مره گو خوشگمیجی و صابون باور بکن ده هر مالی که ده جنه میوساهنه اکو جدر و خواندنه اکو بونه ماموسته اکو بونه پارزه از بخواه چند انسانان هستکم تفی زارو که خواه که مصطفی گوتی دی چند زاننگه اکو حقوق دخوینن اکو دکتوری دخوینن یعنی تشتک نابی آستنگ ایشالله کو ام غیرت بکن ام حوله بدن از باور ممیگله کی بسر بکن ام هر تم بحثا جنین سرکفتی دکن ایروج ما خواستم نشان بدن ام بحثا وا بکن سروان بشتغل با خوبم بشتغلن ج مردین وای
پیام جمراتیه سلاو گوتیه جوره ایشالا جنین وسا سرکفتی هر تم هبن گوتیه ساعتا خوش اما حمیان بیجن جشرنخ جمره پیام هاتنه مالیک کرکو چاندیه گوتیه سلاو جوره سر چاوا ام جی سلاو خوش جوره دشیه ننز بیجم از هنکی ناور بدمیده طبی همه پیام از ناگجم بخونم ایدی ببورن گلک پیام هاتنه از جارجارا برو خو بدموا ام نهاشی دی سر مجاره خو بردوام بکن از برو خو بدم آتیک خانم تجمره گوت بو اف خیال من بو بریا کو از بزوجی مس خوازم انك تبع صاحب کی یعنی براستی جی اف خیال خو تپیک انیه تشتکی گلک باشه لی چاوام بیجن تدست بکر چاوا تچی تبریارا به قرصه داد حیات چاوا جی چه مثلا بري ذاتا لجند شي يعني إشي ما برهب وقدام هنا كتشوفون هنا نزوجي İşe günde خلاص İşe günde خلاص ما تقول خذوا ما بيسكرون اشتا ما شو بيسكي يازمك تشكرا يا دا تشكي تشكرا يجي مجانا لش هفدور رودنشت مش هفدق ما تقول كسكي تشكي ويا هبا مش خل مال كي روجي توب فانا إذا أنك تشتي وري هنا أما بيتش هات تشكي ورتنا مثلا أنك روجي واني تي جنهن جنوي وهنا نزعم تشتي وري هنا أما بيتش هات تشكي وري تنا بو مثلا هر زمان ويا دقود أما من زمان بروكيت دي قرشة تنازجي كي فكم aynı sadece mantıştmışta çekin. Yani az cana sürekli öğrenci خوش دیم ادم تشکی وری ben برای خیالام هبو اما با هر حال ده هات شي ben من زانه بو gerçekten ورجي demek ki çay من دعاك قرب قبول بيت وربي يعني جي تبرخه بت ياخذ تعالى جي الي كاري كري دعوت جي قبول بويا مثلا hani zaten işim tünebу em zarokak mutani هبو yani müçi ihmal netkin ama az şukur ki derdgo mesela vaf تشکی باشه از دچوم زلامه مانجی خارج ندبون هنی تدی یعنی ندگون نرد چطور داره باشه وای زلامه دستک دایت رانی زلام ولی زوب زو خانم خوناشینه تبع عیبه نظام دایی کام تشتک بيجي و جيران تشتك بيجي مالا بابي تشتك بيجي قلت يا ما جوهي قرت ما جوهي قرت ام دچون ما تقول باش ver براقه تدی هنی شقور بپیون çünkü تونی کار بندی پیوی كسيبة راسته مشكورة دوام كره شكور بايات شو فرصة يعني هر تشكي حالة جي إمكانام هبة تمام زوجتها تجي ما ماس برجلك تشتان زانم إمكانام هبة ديسجي إذا دوام بكم ده يجي حبك كي إمكان شيء نابه مثلا هني مرن مقارة بري الورا بري آنكا مرن وكي جوانية نابي نوصل نوك جانية مثلا درنك ويتشكاب دستيمكت حبكي ده زودتر و بلكي ده هايني مخوا geliştirmiş كروها ومثلا اتخوازم مثلا كشكي واني ده ذات ناخوين نقلك حب اتخوازم مثلا اجوان جدبم مثلا اورنجي من ايتين ذاتن همن ناخوين يعني هي اشياء عندنا برمزن ادبم هي ونجنج شقران كذا بلقي خد درخن هرم كورسا بعلم مثلا كي درج برقو كي درباشه الا كي هرم مطلقا وني هرج تشكي بعلم وشخور بفن هستايرة تجي از قشار دبيجم هر زمان دبيجم يعني بيم نبيجن ام نابن تشتك إلا كي إلا تشتك دبي قالك جارت دي يعني جنو مير فرق ناكي تشتكي تكن دبي او دماوي تشجي در كيف تشتك يعني اوجي موتيفا انسان دا دخيلي يعني بلا وصانه بيجن هل بت الا روجك حوجيت بيت تشتك در دكفي يعني مثلا وديت يعني تشكي تدبيكي يعني وما تشتك باشار مشكر كي يعني تو قادها باش تشدك يعني تدبي فاز ديك دمكي وري وسوقس شو تعبان بوش نتشو يعني فاز جهاشتم اما لاخوا مش معناوي هاوي هاني از دخوازم مثلا قشهر دوام بكن يعني افضويقيه كتشاوي دما تبيجي مثلا في خيالك بروجك وقت تخدريش بكي نافجي خدت بفكري روجك تشهيستك يعني سخاز منك يعني دويقيه تشا مثلا هاني اصلا نزان بوزي يعني بمستايره تجي وزي ورش برجي كيفكم هاني حيالام بو فيازاته خوشه يعني خوشه نفسي انسان بكيف خوش تبي يعني بكيف خوش تبي وتزانه بعد تشتك يعني توقف شو تمجادله كر هني مجادله تبوش نشو ما نبي هاويجي باشا وملتي تيجي تقول ونشو در ورده ده وناس سكنن وانا جينكي بسكنين تبرسه وان جدا يعني جواب واشو اري مقصد هني انسان يعني از دوام دكم هيجي حالا مجادله اكو بيرشتره دغوتن ياو ما تشيفرچ نه بشتي تجي وكر نه هاتم بات خات اتيكه تشاوا كر كاري نشاني ما بده بلا كچكا مجي وري تشتي وساشترنا غوت او دبيجن مثلا يا دبين مثلا كا او نبيجن بيبرا ورم برا بيشمك جمر تشيكه ايش بمورم بعلم تدبيجي ما تشيك مثلا شمر صدروكي مر توقع تشيك جوان نظام تسبيح تشيك فون دمورم بعلم انا هيك جهاز خد تشي دكن بلا خل وين اخن
ettin cemte çeyizi xo çe dikirin beşiş bo çeyiz tiştan çe dikin. Çe dikin mesela hani çi yeki çek mesela saladın yek işte ceyizi qiza xo gozu çekim. Bu az dikim nakim az hani wan sistemana nizanım. Droja hat ma baya peşkir pirket sıra da bu sala zaten خلاص bu salame. Dibezi dişe varım. Valla gerçekten bu tişte hoş peşmeretkin. Evine o da yek abi zaten desteğine majurdu be. Rasten. İja وقت دبجة دبدا مانزي همشي ملتي ماشي قلت كي ما ينقاجي قال كي تنبلن هاني دبجة براق التلفون او قص بس بس ني وادا تبيجاوي بس مثلا sürekli şu anda demedi mesela onda ben sürekli bir telefon yapayım hani telefona uğraşmış ben sosyal medya mala halka işte mala karakter böyle manaçı mesela yeki böyle bir bana uğraşmış ve telefona hoş hep ki kısıtlamadı ki daha yani شري نعم مالي جي كم دبيز بارم اتكي كوي وساجينه ساجين شقن مالي منين بلا خل زلمه ناس Bile kavi kot bana. او جي كم دبي mesela جا متقازن هنكي اما جوك قرومه مثلا قرومه ما يقزل تبجي وك قلت هرتشتيه yemek هي ana sınıf هي kuaför هي قش هي ما يمن دبي belli bir bütçemiz var be ya Emem. hep küçük kafatamın şey yok ama bizim bile alikariyata bikin bajar dedi bine nizaneme hoş kubrayı hevdina bajaranda tişte usaşe de bin ya bile alikariya bikin. Mesela mudkhazın hani mesela hani öğrenci meci mesela tişki kazan bikin ki o dubejin atölye ya da tişki var şuur bir şoğlun. Mesela henek nahelin kaçkiyan her iş. Mesela kursa dehelin ama hani böyle nav iş mişe vakidin nahelin genelde nahelin. Kelek hep nahelin. Aslında. Ama yani kurs zaten de beş güçün tenenin. Şu bu manavi haviş dehelin teydi varın. İş kodu birin tiştektüne aşkora tiştaçedikin, defroşen, hendik gelek peret kebedesi. Mesela tişki desteme ne em bana teneçedikin hani sıkıntı kan hebe muan godaridikin. Ayrıyeten mesela amcana roje yine mesela program açedikin hani cuma gününde özel dibejin ya. Mesela hani ya belki hoca dikin tecmer biski sohbet falan dedi. Yani vazdık. Cana o kidin mesela dert ki van hebe. Bak ce psikoloji. Evet psikoloji yavan jduzdu be. Yani salatçine öğrenciyim dağıtın her roje. Diko iro sıra ki seansa ki. Hani yavan şukur. tabii perskirek hoş bizim piçek nava xo valetkin qanadin sesere var hatta be. Es sıkıntılıcı mesela var ya ben amluan godariş ki yani net tava sadece vantışta çedkin. Yeri gelince pey mesela ki bir azı okuma yazmam tün azı بعلمم تاني sıfırdan tu kare peşveke. İki bir azı بعلمم hani elif ba Kur'an iş بعلمم tu kare azvaz be mezvar nazı peşvekim yani her çeşit. يعني ونشوف خوازن يعني ونشوف خوازن هي قرا دليواندر نتنيم بيجن جيبوفان مثلا شي حوجبي ونويكي ماسيه دقرن اري يا اوجي قال لك باشا بيجن بيلان خانم اوجي وصايا امج عين وصايا جنين كنت قرسن ما الا ناچ نابن kuaför an nabın işte tekstilci makinacı ten mesela derdeki ana ve öktkin vidar baskin. Hemşi destek adına bir nada ziyade tırtki. Tabii tem bahev gavi civatede haber denek bin rahatlamıştı bin. Mesela merine usana mali krenkir dert kevin dervetçin kahve derve bena haber dedin. جن المال هوكا بومباي حتى كيفاري خدش جارك دي سبب سر قافي واري ظلامتن مالي ديسا جن aynı rüye dere devam tike. Jiberu dedi ne zaman çım atış bir naki. Vallahi jibir naki ne jin jigavet için kursumsa faydalı. Evci sarı xavaletkin. بهوالي خور اشتغلن اكتبن ايواري تشتمالا خور ريلاكس قرين دوام نايكه يعني اصلا herkes işi خود betili جبروي كي مرجي ادي زلام جدوجن يا والله فايده وان قرصاجي هي شرينا مالكين بويا شرينا مالجي كيم دبه انسي بلا بيرك جبر دوام كن ازانن لو كدرينه جي برسكريك تنش خود كارن ورن ببينن جي جيونه وس يعني قزم مگاون تن قرصام از تليفونان ايلاوان ديوان دستينم روجا كنيتن از خورد بيجم تليفون كن قلتنم بيجن با ايرو ناتيه يعني بلا زانبن خبران جوان هبه يعني kursumsa alanı mevsa güvenli ne ya
herkes karı rahatı. Yani bila dili malbata aile rahat be. Rahat be, evet. Karın bir şeyinin yani. Ettiş de gozarok kimin heyne? Zarok kimin heyne. Keçike kurke nizanım. Keçike gemneye evcib zevce. İnşallah خديوا كيف خوش بك يعني أجل تعتنا كن مثلا البيريات بيجن وضعي كم جهاتية بسركتية أجي فان كرارة مجود بين إيش خوش عائلة من سربس بير كامل جهاتي بويا جهاتي بويا سربس مازنبوم من كيش خوش سربس مازنكر أريم زحمتي أكيد درباس كرما aile okey nejmal bavi xodiya xwe mezarokê xwe ji sa mezinkir vega mesela kurê min biçûk 13 saliye li batmanê fuara gastronomî heye me li wê derê ji stand vekiriye ya xwarinê jinê kooperatifê komalê xwarinê çetkin û difroşin wê derê kurê min hêja 13 saliye ew jî çend tepsî tatlı û pasta û tişta çêkir magnolya çêkir evî çêkir maşallah ne xwe ez çêkir me jî bifrojim bila xerşliqam dir mugu çêke ez nikarim çêkim pere nagêjim qenebetê çêke hîm bûye me tu çawa qîza xwe jî kurê xwe jî ça yetiştirmiş beki sa ew jî çî bibîne evî nahê çêke gavê mirov serbest mezinke zarokê xwe serbest mezin min özgüvenan zaftir be gerek hûlo be ama işte herkes aileyi evkayı farklı hêja jî erime hewqa xebat kiriye û kiriye hêja jî êku qîzê xwe naşeynin van işte kursan naşin van civata naşin mekteban hene yani her demede hene ez dibêjim pîrek illaki vere van kursa kargahekî veke ne were vê derê nefesekî jî bisîne bêna xwe berde derdekî hebe derdê xwe bêje hevalê xwe re paylaşmış bibe serê rahat be here mala xwe jî ew jî kareke helbet yani dayîkeke bi sihet ayê baş bê zaroka wê jî baş bê wê zilamê wê jî baş bê wê civaka me jî baş bê newsa yani ev nayê wek te got ne ku illa ji bo îşekî vekê ji bo tenduristiya wan ji bo bixwebaweriya wan ev jî gelekî zêde giring yani ev faydan van kursa zaf geleke yani her ülkede konuda faydan zafet beş. Em bejin fayda va kursa inşallah bu gece berdeste herkesi li gundaji ve beneteneli em bejin navçeya û bajaran gund jî brastî ji vîyarî ve gelekî qirên di nav wan de jî hene di nav gundan de jî derdkeve pêş nahêlin keçikê wan her ne mektebê inşallah ew jî zû bi van elam bibin. İnşallah em bêjin. Şükran xanım eşte bi pirtim edemê yani kursên wisa me got ya tesîra wa ser civakê brastî geleke waye tu bixwe jî van kursa hûn didin bêtir xwendekar dilser kîja kursa disekin yani jîjin em bêjin xwendekarêz ne bêjin. Mesela ame en etkili pir moralime bozukdu ben mesela em derim lê müzîkê vedikin em diraqisın. Ya govende. Serok wan jî ezim. Serok jî tu bê tamamen. Yani çama mesela Ana Gülen Hanım goya mesela em li malê sorun ki yaşamıştıkın em gedê xwe yani insan haliye yani. Tu bi genekê dibe Eder mesela o de xuda rüdünü mezzetkim ya telefon edigirim destê xwe ya mesela kitap jî bixwerim çi jî bikim ji aqilê em nare. Ama yavaş ederim derek kuaförü vedikim diyorum geden hadet ve tev gencin ya. Müziğe vedikin icap pirek mine ji denge medere wan ya tev top tıvın. Naha goven dava jî mezin dibe. Yani lo yani piç gibi bile pirek de mesaj xwedikin ew dikin psikoloji wan jî düzelmiştir. Rasta piçekî jî bê xweş bîr dikin. Qursa wî folklorji heye. Ve te bahsa goven dekir mi gobekî qursa folklorji didin. Fakat em bixwe diraqisın yani. Em bixwe diraqisın ew jî helbet ew jî ji bo danasîna bajaran goven jî tişteke giring ev ji bo millet bê behsê kalkî ja bajarî çi heye helbet ev jî ama gunde ya mesela em çuqalî otoriter bin çuqawa resmi kurum be aka insana dur dere. Çuqa bikeni, çuqa insanlara nerm davranmış bike, çuqa te ev bikise daha mesela ten. Yani bahsa gunda kiriye mesela got ya gunda bêtir millet zarokê xwe naşêne, jinê xwe naşêne, xanimê xwe naşêne. Zahmet de newse yani di nav gundan de. Mesela vay 5 sene kurum emelüye yani. Hani tamam avli çekilmiş bu ne mesela neşandına. Fakat ana da ciddine mesela pirek at.
tijeye. Edit'in goyu deyip perskrektine dili var rahat bu. Yani tabii mesela çun hatten mesela me kredi kurs hem sersi hem nivro 6 sınıf emeği ana bu 16 hep mesela. Yani men nevi kırdıya. Pireki mesela pirek pirteni genç pirten hani edönce beri mesela çekilmişti bun. Çun hatten ortam eden mezekir mesela deste devlet eji evji güvene yani. Yani servici mesela var yek brek genç hep merik milmehat. Bu abla golüydü ben kursaya fakat o gedemten Kur'an edukinin dersi elif paten güvede tersim. Dedi beri hani olay tipkele şey bu diye. Serkayinti mesela çekirin vakta. Güvede tersim mesela hat merik tam sınıfı metev gezmiş kır. Giderek ket Kur'an dersi. Dili rahat bu. Bu kadar jüve razı ve deste devleti yedi saçu yani. مالا وحميان آوا به إنشالله أمش برن خبر خبرنا اسطنبول هوالي منجمي إدز لور لبن دامه إيرو روجين داناسينا وانين لودري كام بنيرن نجمي هوالي ملور وجمر روجين واني بدناساندن مرحبا روجات بخير نجمي روجواجی خیر به صبح خیر ادیبه بله امنها استانبول'ın لقادا çalakıyan yeni kapıyedin hünce zanne ki ruja peşembe danasina vane dest bekir çağ rujantı berdavam beketin le çıkas hüneri vane xarun ve xarne vane eme bejin berhemi vane hani hamilleye peşkeşken stand vakirne ve ki billi gayni vane İstanbul'e jiyana haberdamken bajar dini jevkesi bin ve ki çanda hüneri vane xarun ve xarne vane le bizanın çeheye çetününün hem buna turizm vane hem ji buna eme bejin aburiya vane ev nasine hani geleki giringe le malbata Federasyona eme bejin kumaleyan evan pekaniye çaru jamagu dest betiketin gele cur bu cur eme bejin konser hanin san listiki guvende vane hanin bele gayni berhaman hammi kesin kumaleyan stadi xawakine navçay savani 13 navçay vane standi xawakine le navçay xodana nasin nahaji iru prasi emlisa mehvanê me heye xuşka Cemile Soysal gelmine ew jî li wanê da ser ji bûna jinan gelek karê xebatê girîng diketin hem hunerê destan pêktînetin em ê hem gel wê biaxifin hem jî çi karan pêktînin lêya çand derbasken wê bibêjin belê xuşka Cemile em te keremke werevliye em te nas bikin ser bûna temaşa Cemile Soysal hem müdüra aile destek merkeziyim hem de başkana kadın kooperatifiyim. Şu an hatım ben. Wanê çi xebatê xwedken ser navê jinan hin çi karê pêktînin Xebatê me ser gîmiye, ser tiştên destiye em wa pêktînin rojê en azından dijin xebatkarê me hene ji xwe re dixebitin ew tiştên çêdikin wek gotiye em derdxist stan dawa difroşin çaxê hakî rojê wanê jî çêdibin em tên elwan dera jî hemû tişt hene yanî îro jî İstanbulê hûn İstanbulê mesela kesê bîranê tê wet pirsin hûn çi dene nasîn çi dibêjine wana van berhemê xwe çi derheqê wan dada em pêşî cilê wanê didin naskirinê kirasa fîstaniya didin naskirinê paşê yê ji hemû dere yanî tişta em çêdikin hemû ne em bêje ser navê wanê jî tê çêkin ama tiştê wanê kirasa fîstaniya ez bêje wek niha hekî bizverînin alî valî ez karim bidim îşan we بله جنی وانی جی وقتی وان قرصی هنی وان وقتی هنت بن لبون آبوریا در بار مال خواهی وان بون تبتک کار اکثر دمیان تشکیل پیکتینن تبلت فایده و تشبیت چاله دات بن هزویا بیجم تشتی چیدکن ام بیجن کچکه جوان بیش خورا با جهاز خود چیدکن ام بیجه جنه بخوازن سر پی خود بسکنه ام جوارا ریدکن آوروپای ام تشتی چیدکه از تشتا زف از ریدکن آوروپای şu an dara dufroje Nijerya, Almanya iletişmamaj vali raha. Ku çağı vali raha ve avjun tişe çetkin jetiş nabin desvanda ki jenat xazı ku sepi xob sakine ava çetkin dişinin ve keçke juanê me dixazin ku xora cihaz çekin xora dibin malê xwe. Belê gespos xuşka edbiye mit ve mes hûn zanî ki taştê wanê navdar e. Taştê wanê jem dene pêş disa aşpaşî me li haye em te jî nas bikin merhaba. Merhaba, ez Star Şef xêr hatin. Çi hûn dene pêş bil gênî taştê wanê çi xarin hin çiken? Xarin em keledûçê çêtken, ayran aşê çêtken, girarê çêtken, kürtka çêtken, kutilka çêtken. Yê wanê çi heyin tune ve inanca İstanbul'e. Belê keledûç, ayran aşê çorbası, kavurma, goştê pazı. Ew kesê wextê tê van xarina nû tu xwan. Yekem tam tiken çi dibêjin ji we re? Gele xweşin, gele begemişitken yani. Belê rast. Yani wanê daha em bêjin wan hînanê İstanbulê ne Belê rast e û ez destpêkê da
TRT Kurdî ra spasê xwe dişînim. Navê min Sabahattin Tuncil. Ez Şeherdariya İstanbulê mezin direktorê sivîl da dixebitim. Direktorê me sivîl vê alanê vê çalekanî vê etkinliği dide Komeleya. Ev direktorê me sivîl nahazî ev alan ev cê çalekî daye Federasyona Wanê çand hunerê Wanê niha em temaşa dikin ji virane karmendê me ji virane nivîskarê me virane قاعده وانه هی همه لورن بشه بلی و kahvaltıya ji wanê ji biraya kahvaltıya wanê bo çand û hunera wanê gelek giringe ew xwe ketiye numareke û dünyayê de û xwe dibêjin û yekemîn bûye kahvaltıya me gelek spas kem bu agahî te pirasî wextê me kurte ez we hep çêdî zivirim xuşka edbe min tvê Cilûberg dana pêş inde Cilûberg ev Cilûbergê dîsa van jinan çîkê hemin dana pêş evan tilîçanan tiçiken Cilûbergên em ê bêjin gûrenin dîsa nexşê ser êlekanan çi berhemê cûr bi cûr henê yê destan li aliyê jinê wanê vê derê tê diçike bil wî jî ez û hev mitivê biçim dîsa van stadê henê kurtasî deme pêş ve rasî wextê me jî hindike dîsa bazirganiya borsayê li vir standaxa wekî ye ew ji derheqê bazirganiya wanê dîsa ew kesê bêne li agahiyan de newana xeynî wê aktivîstê behra wanê li vir esa standwekî ye ew jê derheqê behra wanê vekî paqişmîn hûzanin gelekê çalaqiyan pêktînin gelek xebatê xwe pêktînin dîsa rexme de en herî giring pisîka ya wanê gekê Recep Keremke kameraman hevalê min Recep gelmene pisîka wanê jî dîsa zanîngeha 100. yılê standê xwe wekî ne herî ya giring pisîka wanê malbata vîlla pisîka wanê heye hûn zanînkê nav kampusa Ziraat Fakültesî de Ziraat Fakültesî dîsa me gotî zanîngeha 100. yılê dîsa standa xwe wekî ye pirasî zanîngehê de zanîn gelekê standa wan dewlemend e Fakülteya Ziraatê ew nebatê giyayê bêhneyê tamê wekî tiçiken tikene em ê bêjin esans tiştê wesa ew jî dîsa hînane li hadane pêş dîsa müzeya berika Tilûçanan atûliya wan de ev berikê hanê hatine çîkirinê wan standê xwe de dene nasîn dîsa em bêjin pastaya wanê hûzanin ki ev ê coğrafî navê we rakirin yani belga xwe tescîlê xwe rahilda bû ew jî dîsa dene pêş ya ez bibêjim xuşka edbe Pirastî wanê çar û jan li dewlemendî li bajarê dinê ew gelê bêne qada çalaqiyan ya yenî kapiyê de tujî derheqê wanê de agahiyan hilden berheman bibînin xeynî wan jî dîsa em ê bêjin hunermendê dengbêjê em ê bêjin navdar hene dîsa êvarî jî konserê xwe didin heta rûja yekşemê dev çalaqiya hanê ev danasîna hanê berdewam biketin edîbe em bêjin gotinin bidin we İstanbulê xatirê we Ben Necmi gerek spas dikim Necmi İstanbulê bêhna wanê şan devir em bêjin rojê wanê ji me re dana nasandin em spas dikin jê re Malawi ava el stüdyoya me jî helbet mijarên xweş em daxivin peyamekê bixwînin paşê müzîkekê guhdarî bikin Sida Vorez ji Mêrdînê gotiye heta Enqereyê ez ji vir dişînim xuşka Atîkê baş şandiye Sida ji te re şandina xuşka te em bêjin sersera ser çavan em jî slavê xwe ji we dişînin û em müzîkekê guhdarî bikin paşê em berdewam bikin اره خجه تاجی اسما گله کوده تبتینارا اره خجه
تاجی اسما گل قوده تبتینارا بیانیا به دوست من راجترونا ناتو مکن بیانیا به دوست من راجترونا ناتو مکن خجه 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 ناسونا عيد دور بندنا شكل كدا زرمه دزندا خجه ناسونا عيد دور بندنا شكل كدا زرمه دزندا اره خجه تارم نو اسمک وجیه تپه بود اره خجه تارم نو اسمک وجیه تپه بود این قایت زره تمام مکن خدار ده خورا نبکو کی شد این قایت زره تمام مکن خدار ده خورا نبکو کی شد خجه 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 ناسونا عيد دور بندنا شكل كدا زرمه دزندا خجه ناسونا عيد دور بندنا شكل كدا زرمه دزندا Hoş denge təhrlidini be spasikim Malatava. Gülhan xanım, na projeyi kunçe dikin. Em beşinci bojim betir teşvik bibin. Ne tenici bu vakte got kursaki, kareki, dikaneke vekin. Yani bojim betir peş bikevin. Te baksa çandini gir, çandini birasti geleki giringe, çileke batmani geleki binav dengen. Em beşin. Yani bu projeyi çavan hadik. وقت ما كمالا خو وكوبرتيفا خو آوا كريه حتى رجع أول حتى كيفيجا ما بروجيان نفسان دي ما درباس كريه وما فان بروجيان كورسان دايه بشتوي قاسي جديسا tabii ki naseknin جبوي كوبرتيفا خو ام ديسا فيجا بروجيكن دنفسين ve proje men de emi bidin İparti proje xwe modern seram çekin. Serayka modern se dönememi çekin. U çandnya bir ah. Emi inşallah avapkin. Emi şitla ökin deynin. Şitla deynin. Wan şitla bu projen. Şitleme lisanslı bin tabii. Emi beryangeji nav projeyinde mi gerekli tişten havcı tişte havcı emi tevbikin emi eğitimi bisinin o hejami dest şitla bikin bajaroki giresira ser seraya ser sebzeciliği zaf 5'te çoye çiftçime ve deri vanşitte hotev derve tedariktik. Yani öyle hilberina şitla bu xobik ne? Projeyem ser şitla mi çekin. Emi tedarik avan şitla bikin. Tabii ilk etapta belki bajarıke giresir ama
piştivici belki bölgemi piştivici belki zede bikin. Hedi tabi yani mro Rojekede nabi. gaveka mro gave baveje mro nikare ya basamağa seyade baveje gave xwe. Servi ki mesela me کوماله خو و کوپراتیفا خو آوا کری حتی که وگا تذكري نشان بدي تراجع جي خبات ما من سر شتلاقوت مثلا بدر اوكي من شتلي خيارايف مدانية شاندية سابيري كمان صا aslında ben van slide çekir bana hoştur şey bana inşallah cari kediyem bejin şu havali bin haş kamerayı nişandadır mıntıkarın bizivrinin evşi habata kuva griye yani serayı kuva çekirne aynen ev serayı kuva çekirne ev serayı me gavi me stand evkayjitine bu naylon itine bu demri kem bun tev me bxabata xwe aynen sağ ama pişkirtina tarıma ya batmani müdüriyete batmani ji alikariya mezaf kiriye yani mühendis devan kan tev alikariya mekirne yani يعني هذا ما وشت لادينجي مهندس زراعة ام بيجن عند زيارة زراعتي والكاريا وبكنن aynı saymet projende ji binefsinin muhakkak mühendis mevkime projede heben يعني بوي شكلي عم بيجي خباتك ونشجت كن وقت دوسياجي ونعمادت كن tabii بله يعني اف دوسيا درسي وده حمي بحثات شاندنيا كوكريه دك بيجي بيجي اف برهم يكون شي دكن مثلا ادي الهنجها مدفروشن جاكي كون بواره جريداي لشارداريه بيلي جاكي دي بي جلور جي وهنا يعني كون بيجن مزاف kazanç kiriye heje mezaf kazanç kiriye emek yok tefkiriye sermaye mesela me khiyara çandiye sen nav zike serayede me damla sulama sistema kiriye me genim çant me okey kazancı me disa yağmurlama sulama sistemi yok çekir me dinamo yok kiriye yani her vakit işte kazanç kir ve petişteki de zedek evji başı yani emek yok tefkiriye sermaye yani tabi kazancağım piştivi kasedi hemen me evka xlas kir eksik kemasiyı var يعني ادي جار جار دما مثلا من هذا تشن ماركتا اموان برهمين كوش كوبراتيف هاتنا ام برد بينن يعني اللي قالك باشاره ادي اف زياده بويا جن باني شا زياده تشيدكن اي وجي ونجي كي مقبلكي وقت بيجن يا anlaşma وهبي انشار داري شورجك فكر بي الكاريا وكر بي يعني دولت براستي لفان بروجي پر خودي درد كبي ادي هر جيدم بهيدا دكن شخود تشتي اوكي مثلا اي كلمه اي قرن بهار اي جنم حال kompleksel batmanı wandidine hali ci khoda cana difroş mesela kelama karnabahara lahana ci khoda ten tevi dikrin ev kaydikin çan ev kay hasaday ev dikin udibin cana ji em hasad mesela khiyara ma kaykir hasaday kir medan hev ما خسته قاسا ما كاميونتا او كنقليه كراكر ما شانت او كحالي تشتري جي مثلا هنرين دستانجي işte fuaranda an işte ser internette de usa defroşun disa mesela xwarine ser siparişi pirekeme çetkin tepsi tencere işi çetkin defroşun ev 4 سال جیم امنان تندور چتکن نه ایتش تحری خوشم بیشتر ارنان تندور مت 4 هفته تندور دانی امنان تندور چتکن گاوی مدرس پیکر نان تندور هم بچه نمابود باتمانه تب بنا چه دبن بتونار مت چه بهر تا ایدی امجن همه مدرن بونه هم هاو کارن چیک ایک سازاف مدرن تقلمشت بنا او تنجمه دکرین یا ام همه جه پر حز دکن نیم دبی ام نکارن چه بگن چه زحمت نمیسا aynen sa mesela işçi azaf zor şin evna na şuglun zor bejin nan bejin ama zahmet hayat ve tanur edat داده ونظام تبعت كبر مجي على الكاريات جيا خد كر برزامت دست محمد الشوتي ولا
işte gereken mırıp goriyayıp tedbir akı bisine belki gözlük Elbette ma derfet diye bin. Muhakkak evke ke marifete kavici evke he çözme kavici he. Ev 4 sala jemnani tanuri jî. İnha kesek bixwaze ji mesela nane tanûrê te got yan jî hin kes siparîş didin xwarinê çê dikin. Wê çawa bigihêje we cêkî we heye nimreyê we hene win ser sosyal medyayê win li ku derê ne? Hem sosyal medya heye hem cîme heye. Cî komalame ve 16 salı cî komali heye. Cîme bahçeye heye. Xoş otantik bahçeme otantike. Em sobe ziristani sobe datinin. Ser sobe kahve xo çetkin. Yani pireki dire de ji derbas bin canaten dvejin em tkarim ve dererün em dvejin Warın jwere vekiriye cêweye. Cêweye jwere vekiriye warın çay xo kahve xo hevali xo binin. Runun ve dere zamanı ki xoş derbas bikin. Xebata mesela yani. İnşallah bejin bi sayava gelek bejin hokka Mevlana bejin gel. Ne olursa ol. Yine gel. Rasta inşallah jin hemiji brasti çwarî be ser bikevin bila tiştekî bikin ku bejin ya îro min ev tiştkir çiqas espê kêf xweş min bêhna wafirê bêne sewa ku got. Yani vaya xebatê ku hûn jî dikin brastî bi vî rengîne û pêşiya jina jî gelekî vedikê. Ya ama tiştekî zaf önemli heye vê xebatê de xebata jinan de alîkariya ki zaf önemli. Ya işte valilikê ya belediye ya kuruma kuruluşa. Mesela özellikle bu Çandini'de müdüriyet tarımı ya batmanı zaf alikariya mekirin yani ez ve derece vanjit spastikim gerçekten ev tiş zaf يعني شخص بتاني نابي وقتها قلت يعني دوي على كاريجي هبي هل بتم بس عجنات كني يعني بشتوانجي خباتك هيجا بشكرية دستك زيادة gerek pişkiriye ke tine di samrot kare ama gave hebe xabat daha sağlam daha zütür çedbe بله راسته اتیکه خانم اره بلکی یات اوقاسی نه وکوان برفره به برفره لی اوجیز بارم دست بکته وقت دست بکرنه جی پچوکای دست بکرنه گاوا که پچوکاویت نه و مزن بونه تید پیش روزه دیم بیشتر پروژه تی چاوا هنه جبو تجولو سام مزن به بکی تو کوپراتیف کی بکی مثلا بیشتر منی چاوا هنه مثلا yani فكرة تی چاوا هم بیشتر فكرك من چیکی وی وکون بیشتر اویه مکلری يعني فكرك من وياجي هبانيز نبا موستورد شي ويا فكرة ما بوزاتن متغوازي هني شغل يك جنبي يك دن نوسا زجيكي دي فك موري وي فكرة مجي هبو اما يعني هني من وي فكرة فنكيه يعني جبر كونها قرصات هل بتاو جوي بتا زحمه لنا زحمه ذاتن هني ما جازاتن قرصا من نيفروجه جي حشتا حتى دوز ددر وجنيرو بيفجي حوالك مي دناتي او جي حتى بينجا شيكي اجا جبروي تشيكا مثلا اني قرصي ما بر دوام ناكل ذاتن ششمه ان فاصله متخوازن هيك daha حقيمه جيوك ايه واني دنيا مثلا نهمه يا دا دهمه يا دا سالك tabii ki Ali normal معلومات دي دني çünkü مقدم عندي فيها با موديلي ما قصانن يعني ششمه هذا دلمه ششمه جانا هني ساعات وي درسي كم منه وسابي شكلي وبريويجي هلبت كم دبل هابي الجورا ساعتها مثلا هني hafta sonu yeme zaten tünün الجورا ساعتين مثلا بشن ساعتها مش ona göre تدي اوش حقيقه dedim ام تخوازم وياجي هنكي جمار علي كاربو علي كاريو جيبي دريز بارم دنگeme çujiraya daranre inşallah ve biz inşallah inşallah çare ser bekin neyse ikabeki em şükran hanım piçeki vaka ku peşte dir divişi de ziyade şغل ya xabat nusa proje nusa beter bike belki de bikeni ber destehin kesin rayadar Ulema Pirgo özellikle sebeban usta öğretici yani çünkü pır xabat ki zor avan. Yani tam emniyet koordinatörün yani evdikin fakat seroktekin fakat iş yavan daha zor ev. Neyse. Yani iş yavan zahmete çünkü hem zanın hem öğrenciye yetiştirmiştikin hem böyle pirekabe dikin. Hani gere serokeme devletime pişki daha bir ali kari yavan ki. İnşallah. Mesela avan hafta sonu mesela sıkıntıydı be resmi bayramda. Rojen resmi ji fermi ji kesmiş dikin yani. Ya sıkıntıydı be inşallah serokezi be hüci ali İnşallah denge meşvir çuyan bejin. Başa bila denge mehne ki di bilintir be bila Mustafa Ataş mere sitrane ke beji bi sitrane jem cana denge xo bilind fikin başa neyse.
کوبان داره دماره خاره خاره قلعه کچ دلم لسر پشتامن باره ریا کوبان داره دماره خاره خاره قلعه کچ دلم لسر پشتامن باره پیش یا ماله خندک فقیر داری لبک کچه گیدیچه سرچیا گوت نباب خانک پیش یا ماله خندک فقیر داری لبک کچه گیدیچه سرچیا گوت نباب خانک یا ماله کزنه رنده دست به بازنه قلعه کچ دلان سندو پنجو بزنه پیش یا ماله کزنه رنده دست به بازنه قلعه کچ دلان سندو پنجو بزنه پیش یا ماله خندک فقیر داری لبک کچه گیدیچه سرچیا گوت نباوه خانک پیش یا ماله خندک فقیر داری لبک کچه گیدیچه سرچیا گوت نباوه خانک جبو کچکن بی دلال برا نوسا ایرو ستران تحمجی عالی جنان بالا مکشه ساعت خوش مالاتا و سپاس دکن ای باشه دم آمجی هندک ما از چند پیام بخوینم پاشجی از گوتنی وی داوی زبستینم جمردین بارم پرسکریکا و حمیه همانه جمردینش قزل تپه وسیله چوبان شانده دبیجی از ماموسته دوکومای ما او کومه نشانده دبیجی ام دخوازن نهال کیتمی قرص کوب ایش کوره گریداین زیده ببین ایشالله دنگه و بگیجی بردستی رای دارنم بیجن و آتیکه خودجا و گلک میوانت دیرجیز گلک سلاو دشینم گوتیش با کو اورنجی ما چیزی فایده ببینن ایشالله ام بیجن ساعت او خوش مالا و آوا مرحبا دست جمردین سلاو رز جوات آور گوتیز برای آتیکه محمد باش دم باش گوتی ایرو باورد کم تماشاوان آتیکه خانم جیو بیترانی آتیکن به جبرین شخو جن همه سرکفتی بنج با ما باشه قه فرق ناکی روز باش گوتی مرحبا جوره باطمان شاندی ناوی خانه نویسنده مونجی ناوی خواب نویسن هم ناوی ها بیجن باشتر دبی سر سر چاوا جستان بولی پیام جمره هاتیه مالا و آواز پاس دکن جواتا ور گوتی سلاوا دشینم جه هولندای هاتیه جه هولندای جیل ما تماشات کنم سلاوا خوش ور دشینن جبر جه آلمانیا یر جه هولندا یر جه بلژیکا یر لحمد دوری کو کرد ما تماشات کن سلاوا مجو حمیان ره هبنز بیجم ای باشه زبر دوام بکم مادم ما گوت باطمانه زبته بردوام بکم نهات چه توصیهش با ام بیجن کچکی ما جوانه ما اختیار ما یعنی جن ما گشتی لجواکی ما اکو ام بیجن هنه کی بندست مانه هنه کی جسارت آوات تونه چه شیرت آبجه کو دست بدوره که بکن شخو براستی آرمانجا ما ام جناب بکن جواته و جواته را قازانش بکن خباتا متفسر وکیه از بجم بلا جن تف وان خباتا دورن هر وان کورسا محقق فایده ببینن محقق ادشتکی ریاوان بکه yani gavit mal run hatta ki vari tiştek ser nake ser zeden abi gerek emru here civata bibine van insana nas fikri cida bibine evet van kursan devam ke herkes her tiştire ne belki yetenek ayeti ne be ne be yetenek amruş çire hebe mru ve alanede xo peş bebe yani mesela megot xarne mali
jine men gerek tevji desyan lezzeta desyan kan desyan hoşe tkarın xwarnan çekin an işte desyan tkarın inoyası ekane be kabiliyetane be inoyası çekin an işte örgü çekin ekam ruj çirebe meylamru مرو چیزان به باشه که بلا و بشه ده بلا خوا بکن peş تهرن ve alanı da خوا geliştirmiş bugün. Hatta ki مرو مال ده بم مرو işte kimser nak bla derkevinde. Yani en başında devşi dizi haberdin. Devşi sosyal medyaya verdin. O ser iş şeklinde ku illamdı bir kurs ama yani belki derfet avatune bir kurs limali khohini işte. Gelek kes ser YouTube'ya khohini gelek tiştandık. Ne olsa yani en beji dibinin eko biker vere dilevanda o kostin hebe gerek işatin. Zav jine mehne mali xo turşuya xon çetkin, reçele xo çetkin, konserve xo çetkin. Yani vanji ser sosyal medyada evke de froşin yani. Rastı. Ekusa maleci de şoklun birike mezafen aslında. Tene kara evke xotkin yani işe xotkin. Yani evji kareke. Tabii evji kareke. Hem mali zaruke xodrenin hem kariyer dikin. Hem mala kadiniyerin hem bejin. Ama hani daha evke mazın xabatimazın kumrod xaze bike evke zafen kaynak zafen fon zafen ama reberek lazım. Bilar kuruma evke pırskin mesela evke verin bame emwan renişani var. Kuruma renişani var bidin. Ancak şu mali derkevin hangi baş bey. Baş bey. İnşallah spas dikim malata va. Şükran hanım, şükran Yılmaz Diyarbakır hatta vertahati te çijine vere bey. برا بخوینن برا مکتب خو بخوینن یعنی چند سالی به چند کرس برا yani ne renk ne mesela 3 salime İsa من دحب üniversite kazanmıştır. Maşallah. Az İmam Hatip mezunu benim lisem mesela Mejder em yani mezun hayalim go geres hakim bibim ya hakim ya savcı. Vakti em turbanlı bu tedivan olaya bu Türkiye'de kısmet ne bu. Fakat mukat az vazgeçmiş ne bu. Ana دحب üniversite bevrad خوینم. یک دربا یک چی مثلا yüzde خودش دولت مجرازی به ایساجی پیره کارا پر بریوان بکر yani سروی مکتبی برا بخوینن برا گل دیو باوی خوب کن گوتنا مزنی خوب برا درنه کبن تدیت اوگا برگو yani her tişt kurs ne evine kanal malci خوی yetiştirmiş bakın kanal malci kitaba bخوینن devci bir telefonu verdin devci bir YouTube verdin her tişt zavajine ne ana genceme ana inamadı em yani ev kelimelerine mesela TikTok'a mı izledin, van internete mi izledin, yani sosyal medya pırbiye, yani direkt düşünce van viyaya, tabii gencemera TV karana bence yani gelek. Hınke sen bej. Merki zengin bıgırım, araba ki lükslü bnevi de hebe, etpera bıgerim, hayatım kadya. Hazırtı necibe gamnakine mesela. Evet tamamen yani mektep, çünkü televizyon da verdi benim. Filmada, YouTube'da yani van internete teftiş avadı benim. Demek ki Melik zengin ve bebek yani hayat bir televizyon avan film adı ise da avaya. Joğa film adacı her temusaya her tem dört dörtlük fakire ve zilam zengin ve her şey rastı be. Direkt son model araba binevan en telefon. Faniyeki hoş. Gedeki ciddinin tamam yağlı ya da konağa adaş yardımcı hizmetçi berdesyonu. Bir yanına hayat verine. Yani خودene ki yeki rası xarapten. Rastı. Evci rastı yani. خودene ki mesela vakta Mervan Bercinade. Yani tam her tişke keşke doğru düzgün anlaşmışlar ben evde berdin her tişke herkese hayat yok. Rastı berdanji zahmet. Berdanji ne be? Yani خودene ki gedeki çedbe evde hapise. Hatta merene yani evden ya bedevdi mi ya bevabdi mi ne? Böyle en önemlisi gotuna aile kubra neden ardı? Van sosyal medyada dur herin o bıra mektaba kubu khinin. Yani bahsa sosyal medya yetkin çava Gülhan Hanım got sosyal medya henkes brasti avay ki rastçı bir kartinin mesela tişte hol serde froşun berhemi xod froşun yani demam de bejin sosyal medya bela ne bir ay qat tu bitu avay qada bavay ki baş ne usa azan bejin mesela bir kadehne sosyal medyacı azan avay tekim halale arakibkim harame aynı minat sosyal medyacı avay yani kanun husus sosyal medya yetiştirmiş bir kan mesela dersaj bir kan fakat
tişi haramite kevese daha pisti be yani. Yani aliye ve başı heye ve aliye ve Tabii canım yani yeter ki em baş mezekir em rasti mezekin. Yani em de riya rasta herin inşallah xodê me şaş neke xodê riya şaş nede ber tu kesî ji Diyarbekir işte silav hatine dibêje Şükran Hanım mamosteyeke gelekî baş e û koordinatöreke gelekî baş e Şengül Hoca şandiye silavê ser seraser çava dîsa ji Rihayê Yüksel Ateş şandiye dibêje ji Mustafa Ateş û Engin Deniz re silava dişêne îro me got pir jî narahat ji were jî silav hene helbet ji Stranê were ji Rihayê Yüksel Ateş me got silav kirine merhaba gotiye em slava li mamosta Atike dikim serkeftinê gotiye ez jê re dixwazim Halise Hüznügül û Gülfidan şandiye xwendekarê te ne ez bawer dikim ji Mêrdînê dîse silav orez gotiye serkeftin ji bo programa we ez birayê Atîkeyê me îro silav û peyamê te gelek zêde hatin ez bawer em jî silavê xwe dişiyênin dîse ji Rihayê merheba gotiye roja bixêr bernameya xweş e dengê Mustafa wana hîn xweştir e gotiye Vala wayê te zora bernameya me jî bir em bêjin ê baş em jî silavê xweş hemû temaşevanê me re dişiyênin ez tê jî bipirsim herî dawî daxwazê te yan jî tiştekî ku tu ji keçikê me re jinê me re dibêjî daxwaziyê min dawî wek xoca me dinê got ez wêya ji belêtim ji bîra kiribû wayê min gotê wêya ji vên han mesela kursê me li ser îşxulê vebin ji öğrenciyê me daha faydalı ye wê daha xweş werin yani bê hepkî ew jî qezem bikin em jî û jê pêv jî silavê xwe gişa dişînim hosta öğreticiye hevalê me gişa silav ji me beklemîş kir goç me bişîn bişîne ev nekî wextê me heye bişîne û ji bo nawarê jî wek got hani bira bixwînin Şükran Hanım got bira bixwînin veya yani dibe qomanın yaşî yok mesela ku rast em kîşan yaşî dibe bira bixwînin ew çi qas bixwînin xwe pêş xirin bi her şekilde yani dîro rod nexwîne tu nikar pêş keve yani rast ola dema xwendina te tune bê tu nikar herî nexweşxaneyekê qisteşxaneyekê êdî tu nikar xwe îfade bike yani ji bo nawarê hani yaş çi bejî bira nebên wala ez yaşê me çû ez nikarim bixwînim yani ez artık mezin bûme ez ê çi bikim ji xwendirî yani mutlaka rokelcikî yani jê lazım bibe rast gerekî ji xwe bixwînin yani em bêjin bila bixwînin bila hey jî ême hey zaten vê pirseta kesî nedame ama biraqe wandin mesela em çûçik bûn em li gund bûn cê me zêde hani dûrî bajêr bûn eger em yatilî biçûne kesî me yatilî nedişan wê çaz zamanê wala aile kesî jî wê heya min nedişandin nedişandin bi mana vê havî ez min xwand yani hundirê me mavê ya sonra jê wek tu dibêje me giş dervê xwand tabii ki em derin angajê me diçûn hatta 2 sal berê jî diçûm lîse millet baya digot gotê çapke ji vê yaşî pêvtir yani tu emrê te çû tê çapke jî yani hani tu dixwîne tê çi be yani digotin ama îro jî sêne batine ez êm bira bixwînin yani dibe tu ji kitrê dest pê bike weya baş e والله راسته هم تشخص قابك بافي خذ تعالى جالي كاريات تكينوسا يعني دما تخبات اخو كر خذ جالي كاري درين يعني پیشا مرفت به الا کی ودبه ای باش از گلک سپاس کماتیکه خانم اتیکه باش مردینه متشبی سامه هنده کارا هوستا ساعتا خوش مالتا واش بو كنت بشتري برنامه يا ما واش استايره تجيب حوالي خو كشي تشينم وج ايلا خوره وش حم كثير حم تماشاواني مرام بيجن اي باش اج گلهان خانم ردی سپاس کم مالتا واش سلاوتا بنت جکاری سلاوی خو بيجي سلاوی مجتم تماشاواني هجان رتف همه باتمانی رجی ام بشینن ای باشه شکران ابلارا گوتی از گلک سلاوا دشینم شی دیاربکری گلک پیام هاتن از پیام داوی بخوینم مرحبا گوتی از گلکی کسر بلندم بجنین ور کو حمو جهف بهتر جهاتی ترن هر وهاج موزیسین ara گوتی از گلک سلاوا دشینم جرحایه ای و ناوی خوش بنویسنده باشته بو مرحبا گوتی از سلامی نه بباره سلاف تکریه ماموستا اتیکه دیکم گوتیه روشن بینای شاندیه سرکفتنی دخوازم گوتیه ای باشه قص پیام جی باشن شکران خانم دیسه اسپاس کم مالتا و جدیار بکی حتی ورتهاتی اسپاس کم سرچاو نیشن انشالله مصطفى آتش بسترانی تی خوش بودنگی تی خوشم سپاس کن مالتا و سپاس کن ای باشه انگین دنیز جترجی سپاس کن مالتا و سپاس خوش انگی پر به کردی نکنه به پیوه فهمده که اما نه دیسه برسه مده دیسه باش از خاطر خو بخوازم من به موزیک که هنه که خوش ام خاطر جو تماشاوانی ما بخواجن دوی سبزو اصلا هم چطور بیجن مگو انسترومان جی کمن
ما گو برای چی کدی سافت بلا بچک بینا خبر دن نه سر تاشته ده هدی اهری دیسا باشه تماشاوان می هجا ایروجی امن سرجنین سرکفتین سرجنین متشبیس ماخوین براستی چقاسی زحمت یعنی نه هم دبیشن دبیکو حسانی افخانم هاتنه ویدری لیوسانی نه چقاس زحمتی کشاندنه بلکه چقاس گوتن کشاندنه جالی مال باطی خو و جالی در دورا خو و جیرانی خو و یعنی هر چقاس ایش شکیت که الا هن کسوی مرالی و خراب کن الا هن کسوی بیشن و یا پشتی وی عمری یا زاروكاتها يان تزوجان يان عيبة آزب يخلك بيجيك هذا تشيكو أب قوتن هرتمو إينا قوتن قد كهندنا فان قوتنا إيش خود تقسم باش بن وكي ميوانا ميجي قوت بشير شير تشجنا تشميرة أو قاسية مي بيش بكبن لخو باش من إيرن داويا وي حفتي خوش تر باس بصبح همان ساعة ده ميوان ومجارن جدا ملوي دربن بخاطره از جو خبر دکه مال dünyayı درد دلمه هویاره از جو خبر دکه چه مال dünyayı درد دلمه هویاره Gavaz jarkete ben be dünyaya lemen var bu kulu keder yare Gavaz jarkete ben be dünyaya lemen var bu kulu keder yare Ez şu haberdi ki چه مال dünyayı درد دلمه هویاره از جو خبرد که مال dünyayı درد دلمه هویاره